clear tu le ngai thatu song song te chi bai le vekule tunchuma po hian khovel boina chanchin thar lang sar zual te kan ngai thlo le do nani South Korea Prime Minister Louis Wangko le spy agency National Intelligence Service ho tu hlui chota yang chu president pai thlak tak Yun Suk Yelan kumsang ni somni pali December tha andrama martial law apuan kai hnoya nimin khan man anni Prime Minister Louis Wang hi martial law puan ani hnuwa anram sarkar la ka hela thrum thona chokchuak tur zonga mi pui fuya puin man ania cho hi NIS dan bo chele amo phurna len lova pu ani bok Wang hi kumsang ni som panga tanga som pasari chung khan President Louis Park Gwin hi noya Prime Minister ania kumsang ni som paruk som pasari khan revak lo acting president alo ni to bok kumsang ni som ni pali December ni thuma yunan andrama sipai hne na thune ina sang man na tur martial law apuan khan Wang hian Facebook National Assembly Speaker chu man tur le in thana diktok lova thilti na in nam noya pu te noi bowa du thu po sani intelligence ho tu hlui yun thian nai tak cho po hi martial law puan tur relok chunga National Assembly hne na engma sia tir lova an puwa heiba ka evidence thu bowa pu ani bok cho hi yuna cabinet member hlui zinga man pathumna ania ama in defense le home minister hlui te man anlo ni to ani prosecutor te chuan NIS ek noya director hian anram security kai hnoi thil thleng awmani chuan National Assembly le president ne na report ngal vaturti ania mase ma engma alalawani antiani hebaka National Assembly le Constitutional Court ma po martial law puan chungchanga thu zo fiana thu dik lo asoi ni inan pu bokani kumsum ruk palimi yon hi martial law puan awang hian April thla khan president ani ina tanga pai thla kania hemi chungchanga hian thu boi siam sakin kumin January thla atang khan sren ani bok thotan ni khan martial law apuan chan chanatana man turin South Korea le North Korea sipai te in kara boina siam turin North Korea drone atir lut nia soin thu buai dang siam bel sakani bok anupui kim kiun hi po eruk na in nam noile stock khoiching pena puin man ani ve bokani Pakistan ko pui Islamabad ta thole ni khan thi chil boma puaka mi som panni anthi ba ka liam som ni basari anom Interior Minister Mohsin Naqvi chuan bom ti puak tu hian District Court House bay atuma masia chunga alu theilova pon lama minute som panga velang ha nuwa police car bula a bom pai chu ti puak ta ni na soi he poi khoina thlngai nam hnoi te chu chui chua semna na takpe kan ni tur thua soi ani Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Islamabad ta bom ti puana hian firfiak pol India na thlopte anin nam hnoi nia puina dem thua soya mase India chuan Pakistan PM pu na hi thudik lo le omzenei lo ani thua soi thung tual chu media te chuan Pakistan Taliban atanga chuak Jumat ul Arar group ti ni inan soya mase TTP soi tu te chuan an polin in nam noina an nei lo thu an soi ve thungani Syria ko pui Damascus National Museum of Damascus chu miswalten rokin Roman era ami milim paruk zat chu anru museum atanga man lai milim ruk chua anni ti hi thotan ni khan sia chuania museum po khar ngalani he museum hi Syria rama museum lian berania man lai thil lu tak tak awmani kumsang ni som pakhat march tha tual chung in dona thlen nuwa ven him na lampo thuam chakania metal gate siamin surveillance camera da ani ramchung mun sang sang atangin man lai thillu tam tak chu hemuna hian da lu ani bok Directorate General for Antiquities and Museum official chuan ru te hian marbul manga siam milim paruk an ru chuak ti soin chuizi me ka ni thua soya pathian ni zana an ruk chu ani thule Classical Department a kongka pakhat chu ti chetani thua tarlang Damascus police ho tu Brigadier General Osama Atke chuan museum veng tu tele midang engemusa thuzo fi an ni thua soi milim ruk bo te hi Hellenistic Roman le Byzantine hunlaya thilhu tak tak anda khom nam hunami ani China chimthang lam Sichuan province le Hongqi bridge chu leimin wangin thole ni khan achim thena Hongqi bridge le hi Central China le Tibetin kalpona National Highway a mania meter jasari somnga pariata thuini in an hon na po alare lo le omna bula tlang min chuan le then kha thia ti chia anhoya tuipuya achim thani
chiana thlenga hian thi le hliam anom lo nia hriat ani tlang bul hnailama leya hian khi awma wangin thotan ni chanhu khan thu nei tu te chuan lei hi motor zo theilovin an lo dang to ani chiana thleng chungchanga leido dana thil fil tok lo om nge engineer lamin an ti dik lo ti chui chian ani don ti thu nei tu te chuan an soi India chuan US nen defense lama kum som chung tho dun na turin remna an zia nuwa sipai nun chan zirna sang sang akal pui do na alian ber tur exercise trisul chu tan ani to a trisul ba ka hian gas ras le purvi prachan bahar te kalpui tu me kani bok trisul ti hi sap tong chuan triren ti na nia fei ki pathum nei soina ni hindu ho pathian then khat point trisul an keng kan mu pho to me Indian Armed Force pathum te chuan October ni som thuma tanga November ni som phat thleng khan he sipai nun chan zirna hi an nei ani an chet tat namun te hi India khothlang lama Pakistan nen anin rin nan hai Rajasthan le Gujarat ba ka Arabian Sea le Sar Creek region velani October ni som ni palia khan India chuan notice to airmen ati chuaka Pakistan nen anin rina bor vela boruak fit sing ni le sangriat vel chu sipai nun chan zirnan hawa notam kaltlang hian Air Force te military drill nei na boruaka passenger phur thlona helicopter thlo khapania in sutpalte om lo nan le Air Force te zelen taka an che theinan ti ani heji thi chong thuma kalpui tumni in chong khatna chu Navy te nan kai suaya adota Army le Air Force te nan kai suaya ni BSF le Coast Guard te po an telve bok Pakistan point notice to airmen ti chuak ve in Arabian Sea Indian sipai te chet na hnaya kher a Navy te chu sipai nun chan a zirtir ve do nani heti puya hian November ni le ninga a nun chan an zira Pakistan hian helai bora longkal tur te tan po warning ati chuak tel bokani Indian sipai te hi Pakistan exclusive economic zone a te po chetlat an chetla boka EEZ hi Indian maritime border po na umma se a boruak hi Indian Air Force thunhuaya om thung Pakistan chuan EEZ borvela khera a Navy te sipai nun chan zirtir atum boka anin ti boilo tura kan nga yani Indian sipai te hi chirtu mun Sar Creek an ti mai India le Pakistan in rina bora om kem som ko le paruk vela thui Pakistan e arama a chal forward tanga Rajasthana tha rizat vel thleng an chet thu Indian DG of Naval Operation Vice Admiral Ajay Narayan Pramod chuan apuangani Indian Army Southern Command te Indian Navy Western Command le Southwestern Air Command te an telbok Indian Army atangin sipai sing ni velan tela Arjun teng T90 teng missile special force tenen an rerup mai Navy hobin indo longsom ni chongba ka INS Vikrant te an tho chua pui boka Air Force atangin fighter jet somli chuang le S400 triam tipo an tho chua pui boka ni Indo longdang frigate destroyer le attack helicopter te po an tel Gazras ti hi Saitilal ti nani Bangladesh Roy Tulok Muhammad Yanas chuan Pakistan sipai ho tu Joint Chief of Staff Committee an Chairman General Sahir Samsat Mirza nena lekhabu hlanin he lekha me pa hian Indian Notice State pasari te chu Bangladesh rama omanga ti lan anni he hian radical Islamic group te ngai dan Greater Bangladesh athlop zia atilang kan ti theyang mipoi modang te po he lekhabu hi penu alani tunai khan Pakistan Bangladesh Joint Economic Commission chutkhom nei ni in Pakistan chuan Karachi longchol na chu Bangladesh na du chuan amhan thei tur thua puanga Karachi longchol na mang hian Bangladesh chuan China Central Asia le Gulf rama te na zo kim asum don thei rinani kumin April ni riata khan India sarkar chuan India ram longchol na emo thlo na tum mun manga Bangladesh in ram danga bungrua athon chua chu alo khap to ani heng boruak wang hi ni pakhata ngai thein Indian Air Force big chuan India le Myanmar China Bangladesh le Bhutan te injina borvel a gas thrust air exercise an nei don ani ro kholnom lo chuan he air exercise hi November ni ruka tangani som ni le December ni li tangani som pariat ba ka January ni khata tangani som panga sang ni som ni paruka te nei tumani ni ruk aw don ani chu heng ni ate hian Mizoram van boruaka fighter jet athlok fu ani poin makti lo turani yang air to air combat te air to ground strike ba ka reconnaissance lamte anzir don ani Rafael Su-30 MKI ba ka prachan helicopter te po antelang
Purvi Prachan Bharati hi mizo tong chuan khochak lam thlina takti na tluka ni ome tun thla tho hian Arunachal Pradesh langsang taktaka Navy Army le Air Force te chuan sipai nun chan anzir le don bok he joint military exercise a hian Armed Force pathum te chuan an Special Force theute an drone le ral thuam changkang dang te baka an network based control center te chu tlangsanga engangin nge an tho thei ti anin chin don ani kumsang ni som pali tanga som basari inkara India rama Pakistan palai na lo thokto thin Abdul Basit chuan kumsang khajakwa som kole pariata India in thermonuclear bomb hydrogen bomb an ti bok ates lo chamkha chunzom turin test le adu thule ates mai thei thu asoi tunhaya tram chuan nuclear test asoi ri ti kan thria hei wang hian ram dang te chuan an test ve angem ti zo na au me kani kumsang khajakwa som kole pariata khan Rajasthana Pokhran test range operation sakti ti in India chuan nuclear bomb panga ti puaka PMAB Vajpayee chuan kha test kha ne na tina puang hydrogen bomb an test po khan il kiloton somli panga vel nei nia soyani Pakistan chuan ni som pasari nuwa changaya nuclear bomb paruk ates ve ngal bok Indian hydrogen bomb test khan kiloton soma tanga som panga vel cho ayil ni in hun tanga tanga leiche dan lo record na sanga alang tatla soyani chu wangin kumsang kha zakwa som kole pariata India in hydrogen bomb test kha hydrogen bomb diktak nilovin fission nuclear bomb ani zok ring tu antam hleani scientists ke santhanam chuan kumsang hi pakwa khan kan hydrogen bomb test kha alo chamti ka sia mase India sarkar chuan thudik ahu bobani alo ti to ke santhanam hi sang kha zakwa som ko pariat India nuclear test khan coordinator ani basit chuan alo ti tran to chunchom le turin India in nuclear bomb ates le du arin rualin Indian ates chuan Pakistan ates vele ngala ring buka engtin tak ni zelang mo kan thre thewangin India hian thenom anei fulo viau maya Bangladesh tak ngel point Turkish air defense system siper le hijar o positive le atum thu te po kan soito Bangladesh ramaral thum siam dun te thlengin an soi ri me kani Pakistan la hian Turkey le China tho pui nget le bok Pakistani Intelligence Agency ISI le Turkish Intelligence Agency MIT te po turu kin shilton lama nget takin an la thok duna ral thuam lama le sumdon lama po na sazo kin an thok dun me kani Operation Sindur la ya Pakistan in Turkish drone ahman na sajia po kha kan la shevek nge yang India po Turkey la ka alungoi lo hle ani kha China la hian nuclear ral thuam apung thu thul mai bok ni in CSIS data chuan langa India tan om tinom lo thamani thinom ramte mule siat atan India hian military drill hi ati ani pakhat ngei mai chumi pialama chuan army navy le air force te in kara thahona thazo kom se ti in theaterization kalpuya tumna kal zelani bok Operation Sindur nuwa Indian ral thuma chilek na satber tumani yang US nuclear test asoiria Russia la chuan nuclear chakna mang Burevestnik cruise missile le Poseidon torpedo te atesa hemin hu hian Poseidon phur thei tu tur Khabarovsk submarine chu Russia hian tuifinria chunga anorlut fel le ta kan khovel hi ral mong lo tiala India la athenom ten anzim to tial ani taber ma se tuna kan soi khichu sipai nun chanjirna ani ti sinon nila athange Russia President Vladimir Putin an Chamashek na missile na chang le ta kumsang ni sompariata khan Vladimir Putin chuan super weapons anti mai ral thuam hlawom paruk nuclear ral thuam pai theivek bok Russia in nei atum thua puanga chung super weapons te chu avant-garde hypersonic guided vehicles missile ani hei hi Burevestnik missile 35220 Zircon missile KH-47M2 Kinjal ballistic missile Poseidon tuichunga manchi drone le RS-28 Sarmat Satan 2 anti bokte anni American le European air defense system ten an man thelo tur missile nuclear ral thuam pai thei boxi nei chu Putin tumani Entianan Putin hian US siam Aegis assault missile defense system boom thei missile nei te adua Poseidon le Burevestnik te ti lo khichu man thei in an pe vek to ani kan thafur to ang hriat sa mani se abe bom kan soi telang
October ni som ni le pakhata khan Russia chuan nuclear chakna mang nuclear ral thuam phur thei bok Chris Michel chikhat 9m70 beauty best nik chu hlotling taka test thu apuang tarup mai hai Michel hian khoya tang point khovel adu na lai lai aka pha chalani nuclear chakna aman mewa wangin a theory chuan thil thei ani hei hi nuclear chakna thasi mangchi submarine ho hian uranium tlem te mangin kum tam tak an na an thok theya chu tiang deuh chuan he Michel beauty best nik po hi rei tak a thlok thei do nani ri aya muangin leya tanga meter som ni panga tanga meter za in karvela a thlok ber tura ngai ani a thlok wal zek zek theya wangin satellite surveillance air defense system le radar tan man har sal he tur a ngai ani bok dar kar som panga vel chungin km sing khale sang li vel a thlok man ni in Russia chuna puanga dar kar khata km zaria somnga tanga sang kha zathum vela chakin a thlok thei nia soyani bok Russia nai tui pui kam vela omchi safa sikhat asap tanga storm petrol ti chu Russian tungin Burevestnik antia he Russian sapa ming hi he Michel minga hian an mangani NATO chuan he Michel hi SSC X9 Skyfall ti in minga peve thung Burevestnik Michel a na thodan chip chiar hi riat ani lova Russian Army Chief General Valery Gerasimov chuan he Michel a thiam na man awang hian khoim hun po enganga ve na satpo ni se thel lovin kan kap theidon a chhozong in le phei zong in test kan zowa he Michel thlo theidan en hian anti missile le air defense system te lodan thei chi ani lo ati ani Putin point mithiam tak tak te khan he Michel hi siam har sat thu le a hlo tlin lo a hlo om thu min sil thina ma se tu na chon hlotling takin kanen chinta ati ani Burevestnik Michel hian nuclear thachakna amanga nuclear warhead po aphur thei ti bak chu a technology dang chip chera riat ani lowani khoya ngen test le he Michel an test namun hi puan ni lo ma se Russia marlam arctic tuipuya thliar karom khom tunma puaral thuam sang sang en chinna tana an man photo novaya zemlia a aninge ya ngai ani October ni somni pakhata khan helai bor aerospace hi thlona thlo theilowa kharani hemini vek hian helai bora hian Russian longlian pui Michel test nana an man thin te po mu an nia US Air Force thlona nuke sniffer anti mai WC-135 constant phoenix po helai bora hian a thlok mu ani ve bok novaya zemlia thliar kar khom zinga yasni thliar kara pankovo mun chu Burevestnik ka chuana mun ninge yarin ani heta hian Michel launcher pani chu achung in chin ain hong thei chunga mu ani NATO ram zinga Russian Michel test na mun nai ber Norway chuan radiation la level sang a rial lo thuan puang phota mase radiation la hian Norway ram lut turin hun ama mo de urin ania nakin radiation level adang lam MT in an ngai chang reng don ani tuna kan soi hi a nuclear ral thuam pai puak lam ni lovin he Michel hian thlona nuclear chakna amana wangin borwa ka radiation zungzam om lau na le rin na lam zo kani he Michel hian engangin nge a thlo line radiation la apek chuati po chiang taka riat alani lovani he Michel hi kumsang ni som chawatang Russia chuan a buai pui tan to a voi som bathum vela test to a riat ani chung zinga pani chau chu hlo thlin na claim nei anga yani chuti khop chuan he Michel siam hi a khir khana ma se Russia a be dong ngai lo kumsang ni som paria da khan Putin chuan Burevestnik Michel chu kumsang ni som pasaria test ani thu apuanga ma se test hlo tlinga ngai ani lo kumsang ni som pasaria an test hian Burevestnik Michel hi minute ni chungin kem som thum le panga vel a cover man ti ni in barens ti puya atla ta hlawani kumsang ni som pariat kum top lama khan US intelligence te chuan nuclear chakna manga Russian Michel chu kumsang ni som pasaria tuipuya ti bawani thuan rondem het ve boka Russia chuan he Michel bo hi azong zuita ti chuan kumsang ni som pakwa khan white sea long chunga Michel pakhata puak pal hlau mai Russian nuclear scientist pangai nun nan chan pha he Michel puak hi kumsang ni som pasaria anti bawan mu le nuwa longa anda laya puak ninge ya riatani Russia ko pui severed wings a radiation level asang chiam man bok
khamin hu loka khan Norwegian Environment Group Bellona chuan Arctic tui pui chung vela radiation hlom level asan thu apuang zui bokani kumsang ni somni apo beauty vest nik Michelle test accident omin accident dang po soitur aum nuala beidong lova an be tlau tlau nuwa kumina tluang takin Russia chuan he Michelle hi en chin theita ani US point alo tum ve towa kumsang kha zakwa somnga le panga vela khan US chuan nuclear chakna thasui manga thlok chi Chris Michelle siam alo ngai to chuak dai to peka supersonic low altitude Michelle siam tumin project plato noya kumsang kha zakwa somruk le pakhata khan tori 11A nuclear ramjet engine ates nuwa kumsang kha zakwa somruk le palia nuclear ramjet engine tho tori 11C ates le bokani mase kumsang kha zakwa somruk palia hian US chuan ICBM lama insolving turin project plato hi cancel daya ICBM hi environment le mi puitan ahim zoka a technology amol mangjok bok hei hi US in project plato cancel chan ni in slum chu indona man turin siam chuak talawani slum ramjet engine khan nuclear thachak na ba ka rocket booster pa ngai amang tela chaktaka thlolain ramjet engine chuan slum ina pai nuclear reactor a boruak abalu tira nuclear reactor chuan no zula tangin force a pechuaka Michelle chu athok theita ani Beautyvest nik po hi hetiang deuh hian ni verin ani fin fiana om lo thung American slum khan nuclear ral thuma phurnual theya target sang deng theitura siam atumani Beautyvest nik hian ral thumin zat nge apai siat ani lo bok enge fin chuang le ral thum lama inel na na sajok ani top mai US in Golden Dome nei atum meka Tarkin Steel Dome boy pui Israel Iron Dome country a India point Iron Dome angchi asoi rik mek lai le China point Golden Dome angchi ate zo chowa ain chalain heng horon phindar vek thei turnia chal Beautyvest nik aron langtani Beautyvest nik Michelle wang hian space mang tangkaya wana thlok thil loman na po khovela alar chho zelin arinom US le atho puite omanuam theilova arangin invena turanda venge yangle US le khotlang ramte chuan missile defense system laser mangchi tele air defense system huam zau zok rang zoka anduan ve chu nge yang boruaka radiation la aom le omlo ria jungjung theina lama po khovela inel nasat phasot ome US le Europe ramten Russia rama anthil thon lu an khwa khira wangin ral thuam siam nana amamo semiconductor precision bearing le thil changkang dangte chu Russia in alalut theilova hei wang hian anrama heng thil te hi abula tanga an siam angai phani hei hian a hrin chua chu man to zok a quality chezok siam chu ani fo mai China tangin alut thei bok ma se an ma ni siam chu ain a quality a chele chong fo bok sia defense analyze tam tak chuan Russian defense industry hi nakina chuan ala buai nge an ring mek shekna awang hian Russia hian ral thuam thale rin tlak siam na konga atla hiam ve mek ti thei ani lo thelavin China a ain nga zual ta hle ral thuam siam na components call robot le thil danga China ain ngat meka khotlang ramten Russia an shek na hi China in alo hlok pui mek ani Ukraine do nana ahman mek ral thuam tam tak chu athar ni lovin Soviet Union hun laya mi dai to ral thuam hlui tuai hnum le te an ni Russia hi ral thuam thon chua atania mek bok Budapest Hungary rama Putin le tramin biak tumna chu tram chuan asut le ani kha Putin an indona chol san tumna ani lo wang ni ber ni in tram chuan hun khoral mai tura in mu ka du lo ti na cancel ani tram chuan Russian oil company lian ber pahni Rosneft le Lukoil a hrek zuita an hnuaya company te zok somthum pali vel po hrek tel vek an ni US Treasury Department chuan US company emo mimal po heng Russian company te nena indoor te chu an indoor na November ni som ni le pakhat ma a chingfel vek turina hriat tira chumi hnuah chuan an indoor thei to lowang milulu rum rut Putin chuan Beautyvest nik Michelle mangin zamei lovin min shek engang ma ula katumram kapan zel don tho aron ti vele ani ber himo khovela hydropower plant lian ber tur China in aboi puichan kumsa khazakwa somnga le pakhata khan China chuan Tibet hi athun huaya ada atana tuna hian Tibet autonomous region ti in heram hi op meka tlang chungzol sang tak
Tibetan pa chu a aoma a leilung le liom danin azira wangin China hian Tibeta tui khua le hydropower station tam tak adin to ani Tibet hi omna asan ema wang hian roof of the world ti ani boka tlang sang pui pui atamin mishing maktaduai thum point panga chuang le kan cheng ani tui pui zola tanga te in chorwalin metar sangni zanga vel bora sanga omani Himalaya vela Kailas tangdung bor metar sanga le thum vela sanga helui hian na ania helui na hi tlang panga vur khon tolle tui in asiam ani Kailas tangdung atangin Tibeta luang thain yarlung sangpo anti yarlung sangbo emo yarlung sangbu te po anti bok Tibet atang hian Arunachal Pradesh tuting khuwa India aron luta heseta hian siang emo dihang anti Arunachal Pradesh atang hian Assam luang lutin Brahmaputra ti ani Assam atang hian Bangladesh luang zelin Jamuna an lo ti ve thunga Bangladesh atangin Bay of Bengal luang lutani China hian ni kum December tha khan yarlung sangpo luya hydropower station din na tur alo bom to tui khwalian jet panga siam atum ni in report ani kum somnga chung vela heng tui khwa panga ta hi khung lengin kum sang ni som thum vela chuan power megawatt sing ruk vel an siam chua theirin ani Tibeta yarlung sangpo lui monglam deu India ram nai lama Midok County chunga Ningchi city bula heng tui khwa ta hi din tumania Khovela tui khwa mai ni lo infrastructure shim zinga alian ber ni tura ngai ani India ramaron luan lumain namcha barwa tlang bul thuta use pangina luanga the great ben anti helai bora hian China chuan Midok hydropower station chu din atum tame kani China hian tui khwa tui da khol teu lovin tui luang ti buai emo ti kiam lova power siam chua run of the river hydropower plant anga kalpui atum ni na soya dollar billion za somruk le pasari vels jet se na tur project hi July ni som pakwa khan official taka na tho tran na hun in khom manania Chinese Premier League hiang pon atel pui ani kha India le Bangladesh te chu China thil tuma wang hian an hlau thonga India big hi thurbing taila China in adu in helui nalam hi akhwa khiranga tuiluan koi tirte tui sa hukte China in tui alo khol chiam big te India hian alawa engemo inti thiam lo ni khwa tui hi ral thumatana China in aman alau bok heba ka hian lir hinga wanga tui lian thut le tui khu awanga lui tui bollo zwal zelte sanga le nungsa tin an torte hlau thonga China chena wang hian lui tuya le tha om telve thin te chu tlem pha in he lui tuya chom thai ten an tor launa te po an nei me kani Arunachal Pradesh siam pema khandu phei chuan Chinese sipai tele China in miram an chun ai main he tui khwa hi alhom zong ni na soi hial anram le namtan tui bom ani thei thu te asoyani anemele ni no ering pon kumin kumtir lama hian China hi rin ngamani lo enge anti thei tu man kan shelo ti in parliament alwaw chuak to bok China ro chuan kum tam tak research an be to thule helui lo mang tangkai ve tu te tan har san na aom lo tur thu asoi thunga ma simi tam tak chuan anoi theilowa India hian tui da khol na tui kho siam zonga ma alak ve ngal atulin an hriani India le China in lai chin chu soi ngai lovin kan sheve ko me kum sang ni som vela khan China chuan rei tak aphat nuwa yarlung sang polia hian jangmu dam alo din reng ti hriatania kum sang ni som palia khan khatilaya UPS sarkar khan Brahmaputra luya Chinese tui khwa te chu zir chian rota Manohar Parikar Institute of Defense Studies and Analysis te report at ang chuan China dam te hi an lian hlom viawa ol sam taka tui da khol na a le thei an nia hei hi an ti chuan thal ba ek char lain India in tui adon claim pha thei thu po an report ani Canada lam NGO pakhat Probi International te chuan kum sang ni som pania khan heng lai area le a che vela China in tui khwa za som thum vel jet adin te hi lir ngin du na mun ni in warning an lo ti chuak to a lir hinga wanga tui khwa ron bo chuak hian India tui lian aron thlen thei ni in an soi he NGO in a soi te chu yarlang sangpo parlung sangpo nulan kang yalung dadu min le yellow river tui khwa te an ni China kho thanglama an tui khwa boipui mek za som ko pariat point paruk zet te po lir ngin du na muna an boipui ni in an la soi le zelbok Brahmaputra lui narlama China chetna wangin tunma pon Arunachal Pradesh le Himachal Pradesh te tui lian thut alo thleng to thina tunhaya phei chuan he lui tui siang district Arunachal Pradesh ron luang lu thi anu in abol lo ta viawani
kumsang ni som paru khan China chuan Brahmaputra lui fin tu Jabu khu lui luang chu adang top to la sa lui apo dil siam chop tam tak tui da khol nan lo siam bok China hian lui tui chungchanga in rem na engma India hi anei pui lova aram chunga luang chin chu du danin amhang thei kumsang ni panhia he lui chungchanga data poimo in shil ton tura in rem na MOU ero an sign vea India tan tui lian laka lo in ven nan te atangkai hle kumsang ni som basaria doklama ram pani te hi anin khik khaka hemi nu hian heng data poimo te hi China chuan India ashil du lova kumsang ni som pariata ashil chunjom le hei hian China in lui tui hi ral thuama man a shelo zia atilang kan te theome achunga kan soite wang khian India chu angai athawak theilo ani India din hunuluk taka ngai tu pui chuan om lo san lo chuti rual chuan zel din thui de ole soiwar deute lau chok deute po anom om ve thei boka Indian sam tak chuan China hian erlung sangpo lui tui hi luan koi tirin Yellow River a luan lu tir te han hlawa Yellow River a hian tui alo kiam ve zel nen lau ve thei ani ma se hi thil bel chian dol lo ani achan chu heng lui pani ten kara hian tlang dung oi tak tak le lui pui yang ze mi kong le salwin te aoma sangpo luya ai in heng luya hian tui atam jok fe ve kani chu wangin China in Yellow River a tui luan lu tir adu chuan enga nge a hla ber le tui tlem na ber sangpo atang te daya alun tirang omzia anei lo ani kumin January thla khan Indian External Affairs Ministry chuan China hna he lui lo mang tangkai ve tu te ta na poi thei tur zonga chelo turin alo shil towa India chuan atul ati anga achet ve tur thu po China hi lo shia tir to bok India hian China ruam han na chan let nan Arunachal Pradesh a tui khwalian din tumna aneya ma se he project hi zir chian nam sa po an zo main helai bora mi cheng te chuan an du lo thu anau pui te chiama power megawatt sing khale sang khat pe chuak thei din tumna hi Arunachal Pradesh a siang le upper siang district a om me kani area ko pakhat yingkyong chu he tu kwa wang hian chua san nge angai melani an ro mananga lo tlinga ni chuan India rama Hydropower plant dian ber tur ani veang India hian Brahmaputra fin tu li ate po tu kwa siam tura ro manna ani nual boka China lamin tui luang akwa khirpon heng tu kwa tanga tui chua thei turin aman mo de wero angai ve ome yarlang sangpo luya hian lui tui kho tha sang tak tak oma power siam chonan atha ti sia in kumsang kha jakwa samruk chawa khan ka tilaya power Indian Power and Irrigation Minister KL Rao chuan China nen thok duna power siam na lian tak din adua ma se lo tling lo China in KL Rao wa dream hi takin an ti lo tling don ani mele tun na ya India shwai tu Rajnath Singh Ajit Doval le S Jason Carten China an tlo thu te po kan thebe ko me India chuan kumnga akhap nuwa Chinese kwal jin te tan tourist visa pek arem tile ta boka India le China hian anin lai chin na siam that deuh an tu mem ti chu zo na om me kania anin lai chin na hi tun na ya tlemin aron tha chho thet kan ti thei bokang chuti rual chuan India hian rin hel na nen ala dor ti serangila in rin tak tak nai ro om mai arinom chi alem lawani Assam siam Himanta Biswa Sarma chuan China in helui tui luang alo ti kiam ani pon lawom ni lawin Assam tan chuan mal somna ani jok tur thua soi an tui lian tuar na sa thin sia ngai tu chuan an soi hi om lo san lawani ngai tu chianin a soi dik bokin lang Tibet ram hi thaler vot tak ru asur tlem na ani bera June le September in Karvela herama tlangpang vur te chu an tui thina hei hian yarlung sangpo a tam lu tuk lovin tui aluan tira namcha barua tlang le tutin khwa in karbol vel hi khovela porwa tui tamber na pol ani pha helai ro tui tla hian na satakin helui tui hi ti tama India ram china luang Brahmaputra lui tui za somruk panga tanga somsari vel lai chu India ram chunga ro sur wang hi ani China lama ai ngat lu tuk lem lawani China hian atul takzet lawa chuan tui hi ral thuama amang hal ngot big don lawa mase boina om thu thelaka in ven dan lo ngai tu ero a thaleyang poimo ta chu India in tlon le in pha thiam si lawa China ador thiam hi ani chumi pialama chuan tui khwa lo siama alo in rin reng bok atul nge yang he China tui khwa wanga boina om lo nan India shwai tu te mi dor thiam na apoimo zual le don ni in alangani